Quna, faleminderit gjithë ata që premtuan për lek, ju rujt Zoti, se harrova se e lash gjysmë atina e preu. Po thosha Quna, të tanë ata që na të thanë të trymë nga 2.000 euro 1.000, shumë faleminderit për llafin e mirë, u rujt Zoti i madh. Këta janë njerëz të mirë, po thosha dhe të kemi sa më shumë Quna, njerëz të mirë që na premtojnë, na ndihmojnë në ditë vështira. Kur jemi na ndihmojnë dhe gango janë, faleminderit tanëve. Signora, urgente. Akire, per favor. Puoi aiutarci, signora, per favor. Tini, habla un po' aquí. Farci aquí, per favor, mi aiuta. Non può fare, mi aiuta lei. Dele iniziare. Per México. Español, vamos. Nombre. Ingresar. Yo lo llamé a las 6 de la mañana y no se quiso levantar. 6 de la mañana. Dio mio. Tieni. Conta la riserva. Majo. Dammi che collego internet di aeroporto non funziona. Questo aeroporto non funziona mai. Com'è possibile che chi non va internet di aeroporto? Habla tu. Cazzo. Che non funziona. Permítame. Préstaselo para que ella mira. No, sto passando il mio. Sì. Faccia lei per favore, aiuta. Non va. Ah, no tiene la información de correo. Le abro su... Questo. Ya va a salir. Aquí, por favor, aquí, aceptar. Ya puede salir de él y busque el código de la reserva. Majo. No te mueves, lascia stare qui. Allora, il codice della riserva. ¿Dónde está el código? Signora, hagamos bien, por favor. ¿Cuál sarebbe il codice aquí? ¿Cuál? ¿Cuál es el código? ¿Qué le estoy yo? Diventa esto. Código. Se viaja con copa. Esto es Avianca, copa que haya al fondo. Oh Dio mio. Copa, andiamo a copa. Ciao Sotkiolla, copa là. Dammi a Timon. Ciao copa Lisi Sotkiolla. Ciao copa Lisi Sotkiolla. Andiamo noi. Qui c'è non ti hai detto del lungo. Copa urgente. Ucna Poli Belaia Ciuna. Abbiamo 30 minuti, perdiamo l'aereo. Per favore, dove sta Copa? Oh Zotima, dove sta Copa là? Copa. Cos'era Copa, Copa? Dove sta Copa? Scusa, Copa. Los primeros no. Copa là. Copa, Ciuna. Copa. ¿Dónde está Copa, per favor? ¿Dónde? Aquí, ¿dónde, Copa Airlines. ¿Quién es Copa Airlines? Habla. La Copa. Cazzo. Perdiamo l'aereo, signore. Copa?
Salve. Può mirarmi un ticket perché sto per 30 minuti, per favore. Per Messico, Copa, sì? Mi aiuta un po' a fare check-in. Perché non riesco a farlo qui in telefono. Gracias. Ahora alle 9:17. Panamá, México. Per favor, non tengo tempo. Ieri ho perso un volo. Se perdo anche oggi mi ammazzo. Per favor. Ecco. Copa. Pero ayúdame con español. Espérate. Una maleta pequeña. Bolsa pequeña, non tengo nada. Perché ieri ho perso un volo. Lo mandaron acá. Lo mandaron. Santana. Come cerrato, per favore. Non possibile. No, come cerrato. Ho perso ieri un volo, no, per favore. Non è serrato, è aperto ancora. Come cerrato, per favore. Non puoi farmi esto, perdo $1,000 ayer. Ma non puoi dirmi cerrato, per favore. Tengo problema con la polizia, deportazione, non puoi. Devo andare oggi urgente. Ok, grazie, scusa. Sì, ma non puoi dirmi serrato, non è possibile. Per favore, non puoi dirmi è serrato. Per favore, tengo un foglio dalla polizia che devo presentarmi a oggi qui, mira. Ieri ho perso un volo per Messico, è il secondo. 2 volte che pago denaro. Non è serrato il volo, lo so che non è serrato. Tengo todo, ieri, carta italiana, todo, con esta carta. Mi cerraron perché non avevo un biglietto di ritorno. Tengo todo, esta si può andare in Messico. È una carta illimitata italiana che va in Messico. Sì. Ma ieri ho perso il volo perché non avevo il volo di ritorno. Un budalin. Ora se na çmendat, na shkatruat. Unë njerëz të çmendur. Tengo anche il volo di uscita di Messico. Ho fatto 2 ticket perché ieri avevo solo uno. Mira. Non aspetta, ti spiego. Fermati. Tengo aquí, signora, mira, il volo per Perù. Tengo per Lima, mira, città del Messico e Lima, tengo 2 ticket. Ho fatto todo. Ieri mi cercavo il ticket di uscita del Messico. No, esta è limitata, vale, ayer. Spiega tu. Ieri esta era ok, solo che non avevo ticket. Cálmate, que están ellas haciendo lo posible para entrar. Sì, ma non puoi dirmi che non entra, che è serrato, non mi va esto. Ho perso un volo ieri, non posso anche oggi 2. E allá mañana 3, non posso. Questo è valido, per favore. Se mi scattruat, mi avete rovinato, mi butto dalla finestra. Non è possibile tutti i giorni lo stesso problema. Ti spiego, signor. Okay. Sai perché non sono calmo? Cálmate, Ok. cálmate. È valido questo, per favore, è valido. Cálmate. Dici che ieri mi hanno passato, però non avevo il ticket per Lima. Ho fatto 2 ticket, stiamo sparando da qua. Come scapro? Cálmate, porque entonces... Non è possibile. Tutti i giorni lo stesso problema. Non visa. Questa è visa. Sì, questo vale in Messico. Vale nel Messico questo. Carta di soggiorno italiana, vale nel Messico, per favore. È valida in Messico. Ma mi scattruat da qua. Tengo ticket di uscita anche dal Messico. Questo è valido, signora, italiano, vale in Messico. Io sono stato a Cancun 2 volte. Grazie. Però questo è valido, signora. Grazie. Però non mi puoi buttare e dire non passo. Che cazzo è sta roba? Non passi, è serrato. Ah sì.
perché ti sto spiegando, signora, ieri io ero nel volo allá. Questa chica quería spiega tu il ticket di uscita da Messico, per esto perdí il volo. ¿Le spieghi tú o no? Ajá, ya entendió que perdió el vuelo porque no tenía tiquete de no regreso. tengo el ticket de uscita da México. Ahora tengo uscita. Ciudad del México, Lima, 2 tickets, ho speso $1,000. Non puoi dirmi no. Sì, tjetër namba. Barbona muti. No, sì, tjetër. No, sono di fronte di me. Ora, manasana. Signora, ¿te puedo explicar un minuto? Ieri mi hanno chiesto questa agenzia per dire, sto spiegando la situazione. Stai un po'. No. Però I want to tell you, ieri stavo per andare però per dire il volo che non avevo uscita da Messico, mi comprende? A oggi tengo Città del Messico Lima, 2 tickets, sono regolare. Questa è italiana, io vivo in Italia. Oh, Soti, ma faccio una. È tutta colpa tua, che non mi svegliaste alle 6. Sì. Ok, ¿y cuándo sales de México para Italia? Bueno, esco da Città del Messico in Perù, vado in Perù. Ok, ¿y cuándo? Fra un mese, tengo il ticket aquí. Si me lo permites, por favor. Subito, allora. Oh, no, Arjuna. 11, data 11 fra un mese. Io posso stare in Messico 3 mesi con esto. Grazie signora, meno male che tu sei buena, perché questi aquí non capiscono nada. Questa chica aquí, è serrato. Ma che serrato, ma? Budalaci muti. Barbone muti. Fare chice. È serrato, mi dice. Stai un barbone a ciuna. Stai, diciamo fagliela se serrato, famo. Meno male, Ok, signora. entonces, ¿me haces un favor? Meno male che tu eres intelligente, signora, perché se no acá con esta gente aquí te rovini todo. Meno male. Città del Messico, aspetta, Sí, pero se deja listo. devo trovarlo, non riesco a trovarlo. Non mi calmo io, perché questa chica deve serrato. Ya no te ayudaron acá. Aspetta. Entonces calma. Non riesco a trovarlo ora. Ah, ecco, Lima. Ecco. Questa chica ya mi ha detto è serrato. Tempo da legna ciuna. Sa mua se mbyllur tha. Për fare keqe, race keqe, ajo beturina atje, shikoj. Ja, shikoj që ashtu rati kava. Tha mua è serrato, tha mua, nuk kalon dot. Grazie muchas signora, lei è muy inteligente. Muchas grazie signora. Medellín, Panamá, México. Grazie, Eso sí, de inmediato. Signora, devo dire che lei è muy persona intelligente. Esté muy bien. Te lo giuro, sei muy inteligente, perché questa chica ha detto è serrato. Amor, porque ya Non è estamos giusto, però non è buona. Licenzia questa persona. Licenzia sta chica. No, questa persona io devi licenziare. Prendi la borsa. Licenzia sta chica. Perché non è normale dire una persona è serrato. Licenzia sta persona. Tu non sei per lavorare qui. Licenzoheni e çuna. Si mund të thuash ti tjetit është mbyllur aeroporti alla. Barbone mutis. Licenziate sta persona del cazzo. Vieni qui. Vai, io vado. Oh, ti devo dare. Te lo mando da Mexico $100. Te lo prometto. Te lo mando. Non posso ora. Te chiamo mañana, per favor, non te stressa. Ica ciuna. Ciao. Dai, ti mando, tranquillo. Per favor, fai il passaporto. Te do tutto, il 110, tutto, tranquillo. Aspetta se tengo qualcosa qui. No.
vado. Non tengo nada, ti mando, stai tranquilla, per favor. Mica Ciuna. Vai, ciao. Non te stressa, stai calma, andrà tutto bien. Tu fai il passaporto. Mañana. Ciao. Mica Ciuna. I thash mire Ciuna, licencoja të barbonen. Pa të plerën, se s'me la këtu e Ciuna. Si mund t'i thuash ti tjetit? Si mund t'i thuash ti tjetit, Allah? Tani që se kam dhe gjysë more. Është byllur avioni, unë kisha një ora, jo tha Barbonja. Te s'me la Ciuna. Staj akimoj. Sot mos grull shumë se t'ullin prej avioni, plasi trapi mua. Salve, signora. Esto, signora. Pasaporte, sì, su. Señor. Prego. Desh më la prapë, Ciuna. Grazie, signora. Tengo 30 minuto. Posso abbracciare sta chica un attimo? Sì? Mica Ciuna, shkujtu fati lungës për Meksika Ciuna. Faleminderit terve Ciuna, këto filmi jo thot, mirë jam afton. Mica, dai, vai, per favor, non te stressa. Stai attento, non bevi più, non fai più, per favor. Non fai, la vita è bella, ti aspetto in Albania, che apriamo un ristorante lungo Rihanna. Vado, ciao. Ti chiamo e fai il passaporto. Per favor. Dai. Grazie signora. Qa fati e Ciuna, desmën do që i mua jo e Ciuna e pini të fotën jore. Eshte rato tha jore. Salve. Grazie. Më leri shtetit kaloj tani policia dha. Ne, Ciuna. Poso. Per favor, salve. Per andare in Messico, perché a ieri tengo 30 minuti, signor. Tengo questo foglio che ho fatto da immigrazione perché perdì il volo ieri e mi hanno detto tempo per oggi che devo ritornare oggi mañana andare. Me comprende? ¿Dónde fue Medellín? Sì, sta qui. Ieri perdì un volo e ho fatto nuovo ¿Cuál es ticket. el destino final? Come? Destino final. Mexico. México. Grazie. Sono a posto perché tengo 20 minuti, signor. Vive en Albania. Sì, grazie, muchas gracias. No, io sono tranquillo che però tengo miedo perché perdo il volo di nuovo. E dopo mucho denaro per me problema. Muchas gracias. Ya tomando por supuesto para... Sì, gracias.
Esta prendo yo, señor. Esta. Muchas gracias. Perché mi lasciarono andare perché stavo male ieri, ho perso il volo. Sì, posso passare, grazie signor. Grazie. Muchas gracias. La vita è bella, viva Colombia. Ci vediamo fra 3 mesi. Io A correr para que no va a perder de vuelta. sì, perché 2 volte io perdo volo. Grazie signor. Muchas gracias. Io arrivederci. Quna, do e kap do sa shtora 8:49 quna. Për Panama quna. Për Panama quna. Të ras për tova quna. Te quna. Desh ma futi ajo Barbonja atje miku Uzarje quna. E mbani mendat paloshen ju. O presore, more veshti që ndodhi e vla. Më tha një pler atje, një Barbone, një gocë e re. E shmbyllur volën, tha mua s'ka ikë ndodh me miku mendja mua. Më tha mua me iku mendja i bërtita, unë thash, ore, unë do kaloj, thash. Se unë këtu do bëhet nami. Por e të s'pla prap mua ore, ba. Më desh ma futi prap. Atere, 9:17. Ure. O, zoti masa që më në prici. 9:17. Panama 11. Aportanto. O, quna. Të smëntoj që i prap mua e ditë fortën tjere. O, presor. Tha mua e Serrato il Volo, miku mendja mua. Qa Serrato thuti thashu muaj. Erdi një grua e mire quna, një grua e zgjore e të Shkodra, e pa që unë isha me karso gjono italiane, më tha mua s'kalon do visë për Meksikore, kam kartë italiane, i thash muaj, o palosh, sa mu ka unë kartën a morëm qavla. I kam tëra dokumente tua quna. Ja kush avioni për Panama quna. O, zoti i madh. Panama quna. Sa pedon si fajri që qanë 3 kota tje. Bende palide, më ka bëzë. Se thonë, për quna. Ja. Panama City e quna. Viva Topoja Terre quna. Scusa. Vende caffè aquí, signora. ¿Cuánto vale un café que mi parte el volo? Yo tengo solo esto en soldi colombianos, 7.000, ¿basta? ¿Cuánto vale un café aquí? Más dinero no tengo. Te do todo, te. ¿Cuánto? Pues una chocha faticama va. O se no me da un acqua, signora. ¿Cuánto vale un acqua? 12.000. ¿Cuánto? 12.000. 12.000 va. Lascia perdere. Lo bevo in Panama. 12.000. Hajde gris bëthë, ka mujë këtu qandun? Pas ka muje quna. Pas ka muje valla. Oh. Quna, ta marë që grihanë se gjuna valla. Rita marë t'i the mikë. Rita marë quna t'i the mikë valla se gjuna. Një live i sa
jam shumë e çuna, po ipim në avion me TikTok. Voy a andar via que sto pasando, per favor, vai a casa, ok? No te siento cosa tú hablas, no te comprendo español. Vai a casa, per favor. Sto pasando, son già passato, son passato. Vai a casa ora, vai a casa. Vai a casa, io sto passando, finish. Dai, tranquillo, vai, ciao, perché dai, carica il telefono. Ti chiamo mañana, más tardi. Që nga I shishe ujë këtu ta marrën valla, ka lënë njeri I shishe këtu valla. Qa është kjo valla? México aquí sí, Panama, México, pero Panama le 9:17. 9:17, sí, correcto. Ah, bueno, gracias. Ska ma sletra Allah. Jam bloku hundët e çuna. Spiva cigare, për një orë jam Panama, hapet live për një orë. Tani pyetje ime është kjo për gjithë ju çuna. A ju duket normale ju? Kjo goca vajta unë 40 minuta para thash mbyllur volo. Pyetja është për këtë çuna. E dëgjot ju kur shkova atje tha e se rato më tha mua. Tani të ndodhi juve një gjë tillë të iki mendja. Të humbasësh një ditë avionin. Salve, të humbasësh një ditë avionit, thot ajo prapë që është mbyllur volën, nuk t'ikën mendja çuna. Ta bëj një video unë çuna, po s'kam kapele Allah. No, ne çuna, tëra mua më ndodhin Allah. Çuna, viva Albania. Do ime në avion Allah, do bene I loj në avionun. Do nëse në giftera të ti. Nuk qoj do të. Grazie, prego. Grazie. Tani, pyetja është kjo ata plenat, o çuna pyetja është kjo valla. Pse ajo plera mbrëm kërkoj bilet kthimi mua këta s'kërkon? Po çuna, ta ploj nga avioni ata. Ja çuna. Ja, Mexico. Mexico, Panama, señora. Bira I kosa çuna. Qa fete çuna I math jam përfundimisht Allah. Nuk hapet loja. Nuk hapet loja, s'hap do t'loj. Po pallosh. Nuk hap do t'loj, pallosh se s'ka internet. Alo, unë ty të dua. U tha se më tha mua alo kjo. Kjo e bën alo, valla, franceze. Alo, u tha se më tha mua alo kjo. O, prisja në këta këtu, valla. Ure, prit shopsi biletu. Viva Panama, çuna. Alo, ¿qué posto tengo aquí para Panamá? Medellín, Panamá, ¿sí?
Allora, Panama, Mexico. Il posto mio sarebbe quale, signora? 27C, grazie. Voi colombiano o Panama? Where are you from? Colombiano. Muchas gracias, arrivederci. Nisete stanza. Hello? Salve. Non sa mire. Priteci che c'è una. Allora, siamo 27C c'è una. 27C c'è una. Roft. O nene qa lup si pas ka ky avioni valla. I mas jam e quna përfundimisht. Edhe do thosha një gjë quna. Poshtë ata majmunat automatikue. Tani automatiku i them faleminderit atyre që më ndihmuan me lek borx me llafe, që mbajtën moralin i rujt Zoti i Madh. Automatiku u them faleminderit tanëve, të gjithë ty që më ndihmuat me lek borxha çuna, faleminderit shumë. Edhe njëherë tërë ata që dolën të kacëm ndihmoni, ju rujt Zoti. Faleminderit, te ju e kam rrugën hapur gjithmonë. Do marr gjithmonë telefonin kur duhen lek borxh. Faleminderit tërëve çuna. E moj. O çuna, faleminderit gjithë kush do mip të lek borxh që më ndihmuan. I rujt Zoti. Ka njerëz të mirë plot kjo bota çuna. Por ata që do më jepni themere, jo ata që më dhanere. Ky e çuna s'kupton. Ata që më thanë do t'jap edhe më mbajtë më ndihmuan. Është që e mirë, e kupton, ndihmuan Allah. Ka është mirë kur t'imoj njerëzit me llafe, se të bajnë moralin lart vlla. Kuptoti? Yes, ¿qué asiento tiene, caballero? 27C. 27C, amigo. Ah, no, yo creo que sí, que ya voltamos. Faleminderit tërëve ju që ndihmuat atë çuna. Tërë ju rujt Zoti i Madh. Grazie. Se blokoj do të miu se kam me 2 tuar zena valla. 27. 27 sarebbe aquí, amigo. 27C io sto aquí perché posso una. Ah, posso io stare qui, grazie. Erdhëm 2 që të këtu e qona 2. Se nuk ike Meksiki, po ku po iki unë? Tani këta po i fuz blokun këtyre që shkojnë kështu e çuna këta do po i fuz blok këtyre u dal hiqet çik. Janë ja 3 këtu këta do i bllokoj për gjithmonë. Hajde. Po thosha Lidi. Dhe nga Panamaja. Do zbres Panama.